مالباتێک ئافغانی ji ber şerê helmetrevîne, li lay snûrê Pakistanê dirawşeka zûr zehmet da dimînin. Juma xan digel birayê xwe û xêzana wan ya mezin, ya ku ji 38 kesan pêk hatî di nav wan da nevî jî hene gotî, ku ew ji ber şer û nexweşiyên helmetrevîne û di wê hêviyê de ne ku ew lehî û aramiyê li Pakistanê bibînin. شر لی دردورا مبو ام لگل زاروکین خواج شر رویان ما مال و ملکین خوا بجی هشتنو ام هاتنا پاکستانی نها ام لگل زاروکین خوا دبن چادران و ویرانیه دنه Nûke xêzan di dikaneka nîvherf dîve li çaman jiyana xwe diborînin û rastî birsîbûnê dibin. ام چونه کویتا بین شوان لورمان لی کسی آلیکاریا ما نکر جبل یکی کو نوینک دامه یانجی جلک پشتی بین شوان لکویتا ام هاتنا وی دره هین کسی آلیکاریا ما نکریه Karbidestên Pakistanê iddia dikin ku snorên wê digirtîne ji bilî bi wan kesan, yên belgeyên yasayî digel da ji bo egerekê pizîşkî yan jî ji bo dîtina xêzanên xwe li her du layên snûr. Lê bi sedan Efxanî wekî xêzana xan, li rêya snorê çaman spên Boldak derbasî Pakistanê bûyne. زحمتیا ما اوا کو تجهنین ام بچنی زاروکین ما بچوکن و مروفین نخوش بمرهنه ام جه همو مسلمانان دخوازن کو به چه رنگی دکارن آلیکاریا ما بکن Li gorî Ajansa Penaberaniya Netewîniyê girtî UNHCR, Pakistan mêvandariya 1.4 milyon penaberên Efxaniyên tomarkirî diket, yên ku neçar bûn malên xwe bi cih bihêlin. Li sala 2008 de UNHCR digel karbidestên Pakistanê kar dikir ji bo gihandina xizmetên saxlemî û perwerdê ji bo penaberan. Her wisa bihêzkirina peywendiyên civakî di navbera penaberan wan civakên ku mêvandariya wan dikin. û harî wan penaberan dikin yên ku dixwazin bi xwebexşî bizivirin hev welatê xwe.